Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod yula masaleser kaya kayong face mask hanggang mayariya po ing misa. At agkatan la po ring malda na makyabe tamo po at makibat kareng dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan, may tipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di Engineer Peter Nepomuceno and family, William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alviz, Adier David, Zenaida David, Bong and Bita de la Casa, Patricio and Angela Sun, Patrick Cura and family, daughters of Mary Immaculate, Mr. and Mrs. Nilo Makabodbod and family, Segundo David, Ryan Cesar David, Al Gian Isip, Romy Alfonso, Isabelo Sison, Jo Alfonso. Para King Aldo anibersaryo ning Karelang Kebaitan, Manuela Ibe, Jose Lobo Serrano, Maria Josepina Sakuta. Para King Kayaduananda at pamantabe ning Banal Espiritu dari family and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyut and family, Holy Angel University Community, Sofia Paredes, Imang Auring Bituin and family, Olivia Balatbat, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzales, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Joshua Pascua, Joseph Angelo, Evangelista Coronel, Cheryl Serrano and family, Cipriano III Flores and family, Adelina Serrano and family. Para King Ligtas dang Pamaglakbe, Di Pablo Jr. Remedios, Chester Paul Dimla, J. Shell Lopez. For the physical and spiritual complete healing of Pope Francis, Joy Espino and children. For good health and protection of Imang Auring Bituin and family, Kyle Coro, Seni Kapili and family, Norma Manaloto and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Gabi and Julie Fabelia, Kay and J.V. Diaz, Cara Fabelia and Craig Smith, Alex and Ler Paras and family, June, Mel, Abigail Ramirez, Ferdinand, Vicky, Cesar Ramirez, Adrian and Edita Gonzalez and family, Lou Between and family, Rona Silva and family, Erlinda Epino and family, Rita and Ralph Soto and family, Lucy and Gary Tucker and family, Sister Mirna Salas, Ross and Bob De Mejilio, Jody and Siri Hanko, Tracy and Stephanie Hadja, Sheena Sue and Stanley Kim, Bernardita Reyes, Nini and Joey Dimen, Beth Taylor, Sel Liaguno. Para King Malalagwang Kapaldan ng Dadi, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo,
and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Richie and Rima Pablo, Imang Auring Between, Lourdes Guadamor, Aurora Cosme, Gertrudes Pineda, Renato M. Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Mylene Palo, Adela Conese, at Ding Sablang Masakit, Chan Chan Heng, Letty Cepediap, Cherold Galura, Sherwin Serrano, Cipriano Junior Flores, Alberto Bondoc, Al Galang, Antonio Tayag Jr., Alan Greswell, Esmeralda Baculi Macalino. Ganakantala naman ding kaluguran tamong Mayango na biye, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson, Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Merardo Miranda, Aaron Siquilion, Joscoro Sr. and Lucila Ramirez, Roman and Elena Viray, Ricardo Sr. and Eusebia Ramirez, Gloria Roan Ramirez, Joscoro Jr., Diosdado, Nerio, Edgar Ramirez, Manolo Dizon, Aurea Montalvo, Arnedo Pangan, Deden Mulyadi, Ani Mirawan, Lucia Fungo, Andrea Olivia, Adrian David, Arnel David, Benedicto David, Melinda Pelayo, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chua Tang-eng, Yao Bunkeng, Mame Yeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Zenaida, Feliciana, Rodale Olea, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Zet Alarde, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Roberta Wong Malyari, Souls Nearest the Gates of Heaven, Manolito Greco and Wilhelmina Palumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Ronald Arisco, Luisa Cortez, Carmelo Nepomuceno, Engelbert Santos, Francisco Sun, Flora Sun, Bernardo de Vera Sr., Bernardo de Vera Jr., Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, John Joseph Balahadja, Domingo Chico, Sofia Chico, Sunny Sagcal, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Jeriel Dizon, Dionisio Diwa, Raymunda Diwa, Joseph Pascua, Tobias Morillo Oronan, Jose San Buenaventura, Evaristo Oronan, Mario Danganan, Marites Lagase, Gliceria Capistrano, Esperanza Guevara, Hercules Guevara, Felicidad Samson, Aristotel Lalu, Ana Marie Lalu, Sister Agnes Lalu, Gavino Manusig, Cayetano Manusig, Gabino Manusig Jr., Emeranciano Samson, Virginia Samson, Reynaldo Samson, Rodolfo Quibalio, J. Aguas, Edwin Malonzo, Amado Panlillo Sr., Federico Panlillo, Eller Torres, Sixto Puno Jr., Dolores Gomez de Leon, Leoncio de Leon, Leonor Capati, Rosario Bondoc, Remedios Peralta, Paquito Serrano,
Arnel Serrano, Richard Bondoc, Alfredo Bondoc, Rodolfo Sunga, Jose Lobo Serrano, Angelina Bondoc, Jesus Bondoc, Carlos Colala, Arturo Galang, Priscilla Messina, Cecilio Messina, Gloria Messina, Anita Messina, Alan Ocampo, Dominic Gabriel Dizon, Dino Tayag, Guadalupe Dominador, Teodoro Concordia, Jovita. Pangaditala ding sablang kaladwa lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginu. Ngani pong kayaldawan pagmasusyantayeng solemnidad ng katawan at daya ng Kristo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilag yun pam, poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayangan. At kaya ka ang timorin. Pakamalang kong kapatad, nganing aldoy iti pagmasusyan tamo po, ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo, o ingawsan tamong Corpus Christi. Piesta na po ning Santa Misa.
No karintamo akma kiting kayang katawan at daya, King Santa Misa. Burina pong sabihan, ing Diyos kaya tayo. Ing Diyos Jesus, pengako na kaya katamu, king era katamu lakwan. I will be with you till the end of time. Nyapin kaya betaya, God is with us. Kaya betaya po yung Diyos, uling kaluguran na katamu. Nyay nakatama po likwan, kaya betaya. At kaibat na po niting Santa Misa, sana lalo tayong I appreciate ing Santa Misa. Kaya betayang Diyos, tatanggapan tayo. Lalo tayo sanang aluguran ing Santa Misa. Uling ing katawan at daya ng Kristo, yapin Kristo mismo. Kristo mismo. Pangaditala po, ringaganang tatang, Happy Father's Day po kaya kaingan. Palakpakan tala po ring tatang. Antimurin yabe tala, ding kapatid tamo, lalong-lalo na ding miyang nabiye, Sister Gertrudes Manalansan. Antimpurin po, yabe tayo nganing mag-birthday yung kaya katamong kapatid, in Norma Tiglaw. Ban kanita po lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa. Pasibayo king mipnong kapakumbabad. Sisyan taming kakatamong kasalanan. Manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, king Eucharistia, menakit kang paralan. Ban manatiling kaya biyamiking dalaning biye, Gino pakalulu. Ginoo, pakalulu. Heso Kristo, king Eucharistia, mapakit mo kaya kami nung makanan mo king lilingapan at mibiyebye para king metong at metong. Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginong Jesus, king Eucharistia, pisan metongan mo kami, anting kekang katawan, anting metong nga komunidad ning kasalpantayanan at pamirakirake, Gino pakalulu. Ginoo, pakalulu. Manano na sanang yung ginuning Yeso Kristo, ing ginuning sablang biye, itimawanak katamu karing kekatang kasalanan, gawanong marabul anting kaya ring puso tamu, at tayrana katamu, painturo king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin kamo. O Ginoong Jesucristo, sa sambanda ka, ikang mabibiyabusal miging sakramento ning katawan mo daya, kaniting banal na Eucharistia, ikasaning maging sikanan ming mibiyabiya king misteryo ning kekang pangatyo. Adawon misana kinig paming atsubanwa, ing pirasong tinape ning alang pamisaksagan at lugod. Adawon miyasana karingkya kaming kapatading metong abiye, mitugtog king malugod, akasuywan king kayarian, anong nuka mabibiyat magari, itiyadon mi keka, king kapamilatan ing Ginoong Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasyang iba't king libro ning Genesis. Bigdalayang tinape at alak i Melchizedek, aari na ning Salem. Antina ning pari na ning Diyos, akakatas-katasan, nga nang pepanuan kang Abraham. Manano na siya ng Abraham, panwana ning Diyos, akakatas-katasan, amiglalang king banwa, at yato, at mipuri asaning Diyos, akakatas-katasan, aminye tagumpekeya, laban, karingkeyang kasalang. Kanita, pigkalub ng Abraham, kang Melchizedek, ing sikapulo na ning sablang pibandyan, akeyang asamsam. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sinabi na ning Ginoo, king ari akan akong Ginoo, lukluk ka king banda kong wanan, hanggang agawa ko lang dalpakan mong bitis, dingke kang kasalang. Manibat king Sion, ing Ginoo kayang palawakan, ing gabon, ake kang sasakupan. Kasalang king kayang kayupayan, kaya kalang ipailalam. King Aldo, ay harapan mula, ring kaya kang kasalang, ding memalen magkusalang ika, ing karelang saupan. Iba't king sagradong bundok, ding kayanakan, datang lang anting ambun, ning abak, ban keka,
makiyagom. Pari ka kapilanman, ting pangapari ng Melkisedek. Ingginu keka atinyang pangako at iti enabaywan nga na pari ka kapilanman kim pangapari ng Melkisedek karin ka mabilang. Pari ka kapilanman, ting pangapari ng Melkisedek. Pari ka kapilanman, ting pangapari ng Melkisedek. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing turo abinyeku ke kayo, tinggap ko naman king ginu. King ing ginung Jesus, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwane ing tinape, pe pasalamat niya king Diyos, pe miraso ne ing tinape at ngana. Iti yaing katawan ko ami daon para ke kayo. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Antimurin kay batdang mengan kinwane ing kopa at ngana. Iting kopa yang simbolo ning bayong kasunduan ning Diyos at mitatakan king kanakong daya. Balang minum ko kaniti, daptan nyo bilang kabigaganakan kanako. Uling balang mangan ko kaniting tinape, at minum kaniting kopa. Babali tayo ing kamatayan ning Gino, angga king datangya. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ako, ing mabiya tinape, tinipang ibat banwa, nga naning Ginoo. Ing ninumang mangan kaniti, miya kapilanman. Ing Ginoo, manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasa king mayap abalitang agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Tinggap nung Jesus ding kekaldan at selitana nala tungkol king kayarianing Diyos at pepakayapan o ring sablang sukat pakayapan. Inyang malapit ning lumbog ingaldo ding labing adwang alagad lepitande at sinabi ra kayo.
Palakwan nyo na la ring tao, ban mipuntala ka ring balen at baryong pakalapit, balang manakit apanganda at apituturan, uling mikelangan iting lugal. Dapot nga ng Jesus karela, kayo mismo dinanyong apanganda. Ngarang may kibat, 5 lamang tinapi ang pungadwangasan ding bakalmi. Buri mong mako kami, bansaling pamangan, para karing dakalataong dete, ating mga 5,000 katao, karing lalaking at syukarin. Nga ng Jesus karing alagad, paluklukan nyo lang, makagrupong siya 50 katao. Memintula ring alagad, at pepaluklukan do ring sabla, kinwanong Jesus ding 5 tinapi at adwangasan, tinalangaya banwa at pepasalamat siya king Diyos para kareti. Piraso nala at sakano dinwang karing alagad, ban ipamyero karing tao. Ilangan mengan lang at kinabsila, labilang adwang kaing ding akapnura ding alagad, inyang tinipundoring tinape at taganda ring tao. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Antimurin po karing kapatid tamo etso karing karelang pibale-bale, ang makiyagum kaya beta mo through online live streaming. Good morning po kaya kayman. Ngeningal doy ti pagmasusyan tamo po ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo o ingawsan tamong Corpus Christi. No karin tamo po akakiting kayang katawan at daya king Santa Misa. Kaiba na po niting homilya, sana lalo yung i-appreciate ing Santa Misa. Lalo yung aluguran ing Santa Misa. Abinyena ning ginutamo, kaya katamo. Bayo ya, migdusa, baya po mete, likwane kaya katamo ing Santa Misa. Inyang sinabi na, do this in memory of me. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Uling yung tao mapangalingwan niya. Niya sinabi na ning kinutamo, daptan nyo iti. It is imperative. It is a command. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing tao mapangalingwan niya. Bangkanita po etamo kalingwan ing kayang kasakitan at kamatayan. Binyene ing Santa Misa. Inyang sinabi na kayang second reading, balang mangan kayo kaniting tinape at minum kaniting kalis, papasyagyo ing kamatayan na ning Ginoo, ang gaking magbalik ya. Inya bining Santa Misa, eya po mapupus, ang gangat niyato, kampanantaing Santa Misa. O yan po. So introduction niya pa yan, niya magirandang kong masalese. Bakit sisimba kayo po? Bakit kailangan tang simba? Nano kayang pakibat yun? Potang sisimbata mo sa sambata mo king Diyos. Aliwa mo po itang inutos ne, ngeni tutupin inutos ne, sisimbaku uling kaluguran ke in Diyos. It is not only a duty, an obligation. It is my commitment to God. Makanya niya po sana, sisimbaku uling kaluguran ke in Diyos. Niya po tang makinabang ka, lawin yung kapampangan, pakinabang, potang sisimba ka at makinabang ka, ating kang tatanggapan, apakinabang. Sungya kang makinabang, alakang nanabangnan. Amen.
Inaus de pong Last Supper. Ausan tayang the breaking of the bread. Ausan tayang the holy sacrifice of the Mass. Ausan tayang banal na Eucharistia. Detingan po tilang kabaldugan. Nya, atatandanan ko po anyang anak-anak kong pare. Makapagmisa ko kanita, 5, 4. Uling bitak lang pari, allowed kami mo po 2, 3, makapagmisa ko 4, 5, at naku kapagal. Unang niyang misan simbang bengi, mapagal ko pong mapagal, kasyam ning bengi, kasyam ning aldoy simbang bengi. O ba't imbes na kantaking in Gloria in excelsis Deo, ing sinabi ko, ikanta tayong ipaming ako, kay ba't napunitak, kay ba't na ning communion, o ba't may patudtud ko? Kinpagal may patudtud ko. Baloy po, era ko ginising ding tao. Kaya paborenda akong matudtud. O niyang migising ko, lano ring tao. Po, lawin nyo na nga ako. Potang magmisa, potang ingpari, iyan matudtod. Ba? Gigisingan. Makanyan mo lang naman po tang matudtod kayo. Era ko gigisingan. Amen? Nya po tang matudtod kayo, era ko gisingan, mako kami na naman. In masanting po, may tutudjing pari may kola. Ding tao, pero istong ikay matudtod, ing pari na kolakwan. Amen. Na po, nakulakwan ng pari, kayo mamako kayo. Walimbawa, may patudtod ko kayo, makoko man. Pero istungi kayong metudtod. Pero kulakwan. Mamuna pong dilin sabi ko kaya kayo introduction niya pa yan. Lawen tayo ing pamangan. Nga nung sinabi ng Hippocrates, let food be your medicine, and medicine be your food. Diba? Ing pamangan iyeng kakatamang panulo, ating panulo iyeng maging pamangan tamo. Ikit na yan pa pong rengalwa sa sabihan day Hippocrates, the Greek founder of medicine, na sinabi itang rengalwa. Pero importante po, na yung kakanan tamo, yung panulo tamo. Na yung kakanan tamo, yung maging katawan tamo. At inyang ikit, papanulo keng pamangan. Healthy eating, healthy food. At in nutrients na ning pamangan, at inyang healing properties. Nung naming kakanan mo, yung maging katawan mo. O, almusal tuyo, pawugtuan tuyo, apunan tuyo, maglupa kang tuyo. Pero itong kakanan may Jesus. Aldoldo kakanan may Jesus. O ini po ing tatanggapan tamo Jesus, maging kawangis may Jesus. Pamangan. Lawin niya yata ng poyeba, metoksulaking pamangan. Alipo, malyaryong kanan ding makapadurot, abunga ring tanaman subali mo, kinlibutan, oras mangan kayo, mate kayo. O bating babawal na ning Diyos, yang pengan da. Ini naman papakana, ere kakanan ding tao. Take this, all of you. Lawin niya po yung sinabi na ng ginuking Last Supper, take this, all of you. Ngeni, na naman sinabing, take this, only few. Take this, all of you. Na sinabing, only few. Di taklam mo po rin sisimba. Po? So, pamangan.
Inyapin inyang ding Israelita at iluking ilang papunta laking promised land. Mera nubla ding Israelita. Nanong binyena ng Diyos, mana in the desert, pepawaran niyang pamangan. Kailangan tamo po yung pamangan. Kay nanita bayula po miras king promised land for 40 years. Ing Diyos papakanan na laking ilang bayula miras king promised land. Jesus pepakanano king ebanghelyo misan ayaldo pepakananala meranop na ring tao baloy po bakit elatambing meniwala ding tao na ing Diyos. Uling Moises, pepakanano ring Israelita for 40 years. Jesus, metong ngaldo, pepakananala, niya ilatambing meniwala. Inyang pepakananala, kinabsila, 5 tinape, ang pupangadwang asan, naning milyari, sinobra la po. Pilan po yung sinobra? 12 kaing. Den panglalak 5,000, pero sinobra na po. Bakit sinobra la? Ulin, alam, memulsa. Oras ating memulsa, panepong kulang. Po? But when everybody shares, there is always enough for everybody. Subukan tamo kung alang mamulsa, alang magurakot, siguradong sosobring nga gana-gana. Pero isang ating mamulsa, ating mangurakot, pane kukulang ing gana-gana. Jesus fed the people. He always provides. He gives. O yan dapating biyata mo niya piniting ebanghelyo ang pupapuing first reading. Melchizedek mig-offer yang bread and wine. Anyang migtagumpeya i Abraham pepasalamat sa king Diyos at mika ugnayan lang mig-offer yang uling pariya at ari ang Melchizedek. Pepasalamat sa king Diyos, inyang menagumpeya, sinambut siya i Abraham, mig-offer yang bread and wine. An anticipation and a foreshadowing of the Holy Eucharist. Inyapin po itamo, Jesus, binyaning kayang katawan at daya, na nung sinabi ng Jesus, I will be with you till the end of time. I will never forsake you. I will never abandon you. I will be with you. Niya pinatsupukin ni. Jesus mismo. O yan po'y tamong Katoliko. In Diyos, Jesus, metong yang Spirit, meging tawya, kalupatamo, at epa po sapat ing maging tawya, meging tinapeya pa. Inyang meging tawya Jesus, uling Diyos siya iba't yaking banwa, meging tawya. Sa likod na yung kayang kadyosan, king kayang pangataw. Dapat ngayon sa likod na yung kayang sarili, king tinape. Both body, both divinity and humanity, at yung ostya, Jesus, ining ostya, yapin Jesus. O inipon, o ning makasalikot siya king anyo ning tinapi. Tandanan tamo po yung tatanggapan tamo, eya mo, simbolo, alya po. Eya mo, simbolo na yung Kristo, kareng Katoliko, simbolo ya mo. Pero kaya katamong Katoliko, He is Jesus Himself. Kristo mismo yung tatanggapan tamo, both humanity and divinity.
sa likot na kinganyoning tinapi, ing tatanggapan tam, yapin, Kristo mismo. Anyapin keng communion tatanggapan tayo, Jesus, o ini po yung katatawlian. Nungi kayo atin kong lamesa karing pibale-baleyo, kenyatin lamesa, aw santamong altar, ating aduang klaseng pamangan, ating pang physical, ating paraking spiritual. Pang physical mamangantam, pero atin tamo pong kaladwa, pakanan tayong kaladwatam, ating kayong lamesa mamangan, for our physical bodies, keni, o ining pamangan, ning kaladwatam mo. In amano na ning Diyos, kay batang mekirandam, kay bat nang mekipagsalita kaya katamo, pakanana katamo. Nung makananunong pepa ka ng Israelita, kabang maglakbela king ilang papunta king promised land, ita mo po ngini kabang maglakbe tamo kete king yato, pakanana katamo, papunta king Bie Alananga. Papunta king Bie Alananga. Ing pamiyaliwana mo kanitang minuna, ting Israelita, ordinary bread, ing binyena ng Diyos. It is a foreshadowing. It is an anticipation. Papakit na, napakananakatam ng Diyos. Nyapin ining, ing Eucharistia, ing Santa Misa, pakananakatam ng Diyos. Kristo mismo, yung tatanggapan tamo, kabang iita mo po at syuta ketiking yato, papunta king Bie Alananga. Nyastong may kinabang ka, what you eat is what you become. What you partake is what you become. We receive Jesus. Tatanggapan tayo Jesus. Kay ba't tayang tinggap, maging kawangis tayo Jesus. Because we were created in the image and likeness of God. We must be like God. We must be like Jesus. Nung namin kakanantam mo, yung maging dieta mo. Nestong tinggap ni Jesus, maging kawangis me Jesus. Lawin nyo na mo yung siping yon ng kawangis ng Jesus. Kawangis na po, alway ganang. Kawangis tayo. Nya pining Diyos lawin niya. Tinapi iyo. O tayo kakiting katawan ng Kristo. Alay ni tsura. Bangkanitay tamang tatanggap. Akit de kaya katam. Jesus. What you eat is what you become. Ing tatanggapan tamo'y Jesus, maging kawangis tayo Jesus. Lawin niyo po, He always provides. He always give. Kay ba't ning tinggapi Jesus, ipamyeme karing aliwa. Pakilala me karing aliwa. Enyapin po inimeaw siyang misa. Balo yapin kabaldugan na ning misa. Ken Latin, ite misa est. Potang itubod na katamo. The mass has been offered. Go! O ita po yung buri ng sabyan ng misa. Go! Tutubod na katam ng Diyos, kay ba't tamang mekirandam king kayang amano, kay ba't tayang tinggap Jesus, ume kayo. Idalay Kristo karingalawang tao, pakilalay Kristo karingalawang tao, makiwangis ko kang Kristo. O neng misa nali, o bating siping mo ya sisimba,
Kasikit na ka managkas kaye. Kasikit na ka makasarili kaye. O itang sipin kong mali, sisimbaya pero ay magbayo. Akakit din nga pang ginukya kayo niya pindingalawang tao, sisimba, uling aliwain akakitap kay katamo. Ustong sinimba ka, kay ba't mong sinimba, may kinabang ka, ipakit may Kristo, karing aliwang tao. Pan kanita, ilamo naman simbala. Pero kung ngeriya kakiti Kristo kaya katamo, kapilan man, po simba. O yan po yung challenge na ning pamanyimba, manyaman po yung sisimba. Kakit may Diyos kinganyo ning tinapi, pero kay ba't mong sinimba, pakit may Diyos king biya mo. Nung metong kang pengari, metong kang tatang, Happy Father's Day, kaya kayo pong tatang, ipakit may Kristo, karing anak mo, king asawa mo. Nung ika magobra ka king opisina, pakit may Kristo, king kaya kang pamagobra, kang mamurakot. Magsilbi kang masalese, nung ika, manong kulang ka. Nanuman pa yung obra tamo, metong kang doktor, metong kang engineer, architect, nurse, teacher, janitor, pari, pakit may Kristo, king biyem mo, uling daralan me, kailangan mayakit sa'y Kristo, king biyetang. O yan po yung Santa Misa. Balang Domingo, lawin niyo po, kailangan mikikita mo. Ipamalita yun dengalwang kaya kayo aldoldo si simbala. Bakit? Kalupan na yung katawan tamo, aldoldo mamangan ka. Makatatlo ka mamangan, at yung pang merienda. O may pakananing kaya kang kaladwa. Kailangan ng kaya kang kaladwa, mamangan niya, amano na ng Diyos, ating Santa Misa. Amen. So, king kapamilata na po niti, sana, ngining dimdam nyo ini, lalo yasan ng aluguran ng Santa Misa. Lalo yasan ng aluguran ni Kristo. Dapat istong liguran me, ipanaral me, ipakit me, aldoldo, king kang pamibiyebye. Ite, misa es, go. Panaral me, pakilala me, Kristo, king amano at dapat. Amen. So, pasalamatan tayo po yung ginuta mo, kaniting Santa Misa. Salamat, Ginoo. Mo kami likuan. Uling kaluguran mo kami. Pengako mo. Kinantabayanan mo kami. Ang king biye. Alananga. Amen. Ipasiyag tamo kong ining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliang mebye, pepay ta siya banwa, makaluklok wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabiyang pong menga mate, sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamo king ginotang Jesucristo, ape parakal karing tinape, para karing danupan, at magnasang misan metong karing tao, makapadurot king metong ng dulang. Ngata mo pong manalangin, Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong, king metong akasalpantayanan, king mabilog a iglesia, manalangin tamo, king Aldo, datang niya,
potang ding sablang kikilala kang Kristo bilang karelang Ginoo, lukluk na king metong mong dulang ning Eucharistia, inya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong alugod, ding sablang susuyo, manalangin tamo, king aldo datang iya, potang ding sablang balayan at bansa, atok lasanda, ingsi ka ng lugod, king metong at metong, inya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong dang tula ring sablang anak, ang magpremera king komunyon king banwang iti, panalangin tamo, ing potang daratang ing kasakitan, manatili lang tapat king Ginoo, inya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king kaligaligan daring daralan kasakitan, paulining danop, pagsalbat at sakit. Manalangin tamo king Ginoo, baning aldo datang ya, potang sabla, mirinan lang katuliran, at akit dang magalang ing karelang dignidad, inya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong apami kaluguran, kaniti at karing sablang komunidad Kristiyana. Manalangin tamo king Ginoo, baning kaya katamong Eucharistia, maging migit yang mabye at pasulungan na ing kaya katamong lugod. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Ngini adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, binyam mo kaya kami ing kabilugan mong sarili. Gawan mo keng tandaning kaya kang lugod. At sopan mo kaming miye para king metong at metong kapamilataning kaya kang upaya. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatid, baniting kakatamang dawon,
Matanggapi harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapanes sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sananging tinapi at alak at around me, yatad na king kekang Santa Iglesia, ing pamisan metong at kapayapan at atalakaranda, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka ang timuri, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo, Iti karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. Oik pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong Ginoo. King tauling apunan, kabang makalukluk yaking mesa, kambering kayang apostol, dinauning kayang sarili keka, anting alang musing akordero, ing matatanggap paain ababiyaganap akapurian keka. I Kristo binyanay, kaya kami iting kapigaganakan, king kayang pamaylasa, ban ipagkalam na kaya kami, ing kayang makakabos aupaya, manggaman king kapupusaning panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan ming balayan mo, at pasignangan mo king kabanalan, baning pamilyaning meto ketawan, lumakad siya king sala ning metong akasal pantayanan, king metong apamisamak ning lugod. Lalapit king ini kaniting makapagmulalang sakramento, pan makisulo king kekang dulang, at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ingyato makisan metong yaking banwa, banikantain bayong dalit ning pamaglalang, kabang sa sambandakat pupurian, manggaman kapilan, at ngaming magkantaan. Tunekapin banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparadumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoong Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene ka rin kayang alagad at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanapong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti,
Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining kaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng bebya ning anak mo, darang niya kaya kaiting tinapi ning biye at ing kalis ing kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamwa mo, kini kami ngansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing papami, i Florentino ing obispumi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na Father Meg, Father Mark at Father Marvin, at ding sablang diakono, ating mabilog, abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenaying subling miye, at ding sablang meyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ikpang mayupaying tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, mikakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na ning kinutamo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos ang pubabalikdan din kaya kaming kasalanan, nonelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiat mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan kapayapan. O ning Ginotang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka. Dapat igkas niya nga mano mo. Kumayat na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwesto yo. Para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatsyat laring palad o gamat. Para karetang tanggap, malyari tapong luklok o siklod king panalangin, ala na pong magsalita, kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo kaking kabanal-banalan a sakramento.
kaluguranda ka, maygit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapat pauli na ningening penandit, era ka tanggap, king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, imikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Ginoong Kristo, babihan mo kaya kami ing kaya kang katawan at daya king banal a Eucharistia, anting metong atanda king agyaman ngeni karake mo na kami king biyemo. Manano na sanang akamtan ming lubos iti king kayarian anong luka mabibiat magari manggaman king alananga. Amen. Luklo kayo po sagli. Announcement po atin tamong second collection. Magkakaroon tayo ngayon ng second collection para sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Youth.
karempong kayanakan. Anyapin so pantala ring kayanakan, uling ila puring kaya katang ilang ring manalili kaya katamu. Agyam pa pong meyuyot tana itamu yuyot, meyuyot tana. Etala po kakalingwan ding kayanakan, uling ulitan ko, ila puring manalili kaya katamu. Kaya kailangan iubog tanala. Ang inyong pong donasyon ay makakatulong upang suportahan ang mga programa ng CBCP para sa mga kabataan. Schedule of Holy Mass at the Holy Rosary Parish Catholic Cemetery Chapel on June 24, Friday at 7 a.m. Opus Dei, Solemn Eucharistic Concelebration on the feast day of Saint Jose Maria Escriba, founder of Opus Dei, on Thursday, June 30, 2022 at 5:30 p.m. at the Holy Rosary Parish Church. The main celebrant is Most Reverend Florentino G. Lavarias, the Archbishop of San Fernando, Pampanga, and the priest will be available for confession starting at 5 p.m. At ang Timorin po fundraising sale at the patio. Uling Father's Day po ngeni, bendisyonal la ding tatang, talakad la puring tatang. Talakad kayo po, bendisyonan la kayo. Pangadita la puring tatang, ting meging tapat, anting metong ayasawa, at anting metong apengari. Pangadita la retang emeging tapat, pangadita la tatang la pamorin po. Pangadita la retang atsuking abroad, magobra para karing karelang pamilya. Pangadita langan po rin. So adon mi po kaya kayong makalukluk, misis o kaya anak, itasyo po rin kamatyo papunta karelan I-pray over tala po. Let us pray. God, our eternal Father, Creator of heaven and earth, when you had given us your Son, Jesus, to be our Redeemer, you chose to entrust him to the care of Saint Joseph, to be his earthly father. We ask you to bless the fathers and grandfathers who are gathered here today, and those who are at home. Bless them with the strength of your Holy Spirit. May they love their wives with faithfulness and trust. May they establish their families with perseverance in work, and may they also be exemplar in Christian virtues. Give them the strength which comes from the gospel, so that they may be witnesses of Christ to others. We also remember today the fathers who are working in other countries away from their families in order to provide for their daily needs. Keep them always true to your commandments. Keep them faithful in marriage and protect them from any harm. We ask you this through Christ our Lord. Amen. Amen. Palakmukan tala po. Happy Father's Day po kaya kaingan. Taulin na mo po metong keng lumang tipan, ing darawon da kanita, baka tupa pati-pati. O nang makapamayad kasalanan ning baka tupa pati-pati. O nung sundo tayo po itang Old Testament, no karintaro ko kumang baka, no karinta kumang tupa, balang Domingo baka. O, may mangantang baka, pero lipo, metong yang makapamayad karing kasalanan tamo, Jesus Christ Himself. Ngayong darawon tamo po'y Jesus na, nabakay na tupay na pati-pati, ing darawon tamo, Jesus, yamo po, ing makapamayad, karing kasalanan tamo. Amen?
palakpakan tayo po Jesus, our eternal high priest. Talakad namo po para king final blessing, ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka ang timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya, ing Igpa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon umena kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para panatilyan tamoing wastong lawot, king bawat metong at metong, pakisabi mi po manatili tamo karing pwesto, at panayan tala ding asherets, ituruda po kaya katamo, ingistong dalanan, palwal king kaya katamong pisamban, dakal pong salamat.